melawai. Masih dari Liga 1, Persebaya Surabaya akan melakoni laga pekan ke-26 Liga 1 di kandang PSM Makassar Jumat malam. Skuad Green Force fokus mempersiapkan kekuatan terbaik untuk melanjutkan tren positif usai menghajar Persib Bandung di laga sebelumnya. Jelang melawan PSM Makassar, Persebaya Surabaya dalam motivasi tinggi usai mengalahkan Persib Bandung 4-1. Kini, tim baju hijau telah mempersiapkan kekuatan terbaiknya untuk meredam permainan tim Jukweja. Latihannya digelar tim Persebaya Surabaya di Stadion Gelora 10 November Surabaya dan diikuti seluruh pemain. Latihan fisik dan taktikal juga telah digunakan atau dilakukan untuk meraih kemenangan dari PSM Makassar. Namun Persebaya hingga saat ini belum mendapat kepastian venue pertandingan dari PSM Makassar. Meski begitu, Persebaya siap berangkat ke Parepare maupun ke Bali untuk meladeni PSM Makassar. Show a little bit on video session from previous game, some small details, and then focusing on the next game. So tonight a little bit on intensity for the players. Terkait venue di Parepare. What venue in Parepare? Yeah, we're still waiting on the letter. So everything's been sent, but still haven't been sent back with the letter. So yeah, what to say? We want to know, but once the management receive the letter, then like I say, they will inform me. But up until now, I've been informed that there's still no letter, which is crazy. Is this problem for the mental pemain? You don't know where you're playing. what? But I've already bicara kemarin about the dua situasi. So you know this is Indonesia, so you have to have plan A, plan B. So